Udwan a obeye sisi no ya wonyame wo ma na ben. Edentina osof kum chacha me wa ha because of ono. Na ya no be keka ne nkwasika asem ne sa. That say oba na be kire ni nyansa no de court hunehuna. Won say judges ni monyamfo ebedi agoro social media da. Judges ye ni monyamfo won ma. Eti se nipa oba na be jimi o social media na ye ba na ye be kire nyansa na ye me kokoto a any foolish man or any fool or any idiot can go to court. Any yade no ene obi hyase na obi hyase ene obi hyase na obi pese wogi ni position NDC ni bi ni NDC fo mpanifo ni bi e pese wogi ni position eti obi hyase on say ya ye kase munnim nyansa munyini obi tumi ko school ewo wi ase nyina na enso okwasea na onim nyansa wo se Reverend Doctor Isaac Owusu Bempah akoka maame no wasama akosha maame no nkom oboa Morris Ampao woye kontompo ni papa woye obia woye kontompo ni onka no kore Osanga na mampeni abediechi ye maame Naana Opoku ajiman kamia yese ne yare abusia beef bi bobo ba den di wo internet ne so a beef enkwawie na bi egina sorry dem bompaye de fasting tato na bi su egina court de yes my honor etwitwa de wo mo ne nyina ene lawyer Morris Ampao ni nchiremu bi ya wo de baaye fast of penny Reverend Owusu Bempah ni nchiremu anase ne di yese bi a wo kan ye na sorry dem mo eno ana so penny kum chacha so ati esim na ode response akọ de ama lawyer Morris Ampao abusia too much GH and when you go with mesro say the movie subscriber to mesro na fe wo de bell na ka ho sa no upload bi ato ma one first person ya won sa ebetimi akabi na no kwese da na Reverend Owusu Bempah na sorry dem bo odi enchemu bi eba se na na pon ya wo ye NPP ni na enkane aban no ye NPP aban no na wo ye mu owo amampani ajesu presidency ho no odi sembi ebetu dwa wo radio so wo kyerese wo no Reverend Owusu Bempah the empire bob didn't be gu from one anka enyo no a anka your vice president Dr. Mahmoud Bawumi at that time no anka Ghana ehwere no sa enchemu we ya Reverend Owusu Bempah de buy no eno na lawyer Morris Ampao wo ntumi TV no so ono so emu nchemu ba na wo kyerɛ sɛ maame Jane Opoku mensa maame Jane mensa ne yare ya wo yare Reverend Owusu Bempah ahye ho nkom ya wo kyerɛ sɛ maame no kura eba be free mu anesa na ka me yɛ enfantofo de so mo ba be di NDC fo kyɛ no mdi beje wo mo ene ewu start fiye mampeni dada wonya baby ko John Evans Atamos eso wono enti go da fe pakosi imsa atan so ba ya hwim na wono so ko eno emu nchemu na lawyer Morris Ampao de bae wo ntumi TV no so na enchemu bae na so peni kum chacha so de se wo ko kansofo bi opena asem na wa ko ma kasa one asofo na de se eje oba no konkurenti so peni kum chacha so eti ensemi no so lawyer Morris Ampao wo chi no se medi na so ne sumu e se wo ti asem a na onnim a enye se wo ti da se abra na wo ma okura so na wo de kwa ko chichi na ensem a Reverend Owusu Bempah de betu dwa no enye maame Jane Opoku mensa ho asem na wo kan ne mom emre bi a etwem ye vice president Dr. Mahmoud Bawumi an ho nsem na Reverend Owusu Bempah kan anopai me waha na me waha because of abrantie bi a woni nam social media no so a wo say your friend no Morris Ampao say Jimmy fo lawyer bi no your friend no Morris Jimmy fo kurasini Ampao wa Jimmy a onim nyansa kwasampani lawyer bia wo kasa o proso by 2 minutes bia na ne kasa na ba 10 seconds no odwan a obeye sisi no ya wonyame wo ma na ben edentina osof kum chacha me wa ha because of ono na ya no be keka ne nkwasika asem ne sa that say oba na be kire ni nyansa no de court hunehuna social media so agudie any social media so kasa no tie unnim so adwuma pe ba bitina ne parking enti mo a ya mo ba social media be jimia
na ye ba na ye bekire mu nyansa ena me court won say judges ni munyamfo ebedi agoro o social media da judges ye ni munyamfo won ma eti se nipa oba na bejimi o social media na ye ba na ye bekire mu nyansa na ye me court a any foolish man or any fool or any idiot can go to court. Unim yamame vice president oyale emma ye nyina yate na obi a oyale ne ye nyina yate na Morris ampaw edimrika akonko aso obi a okoyi awode abetena wonom na maame ne yade no ene obi hyase na obi pese wogi ni position NDC ni bi ni NDC fo mpanifo ni bi pese wogi ni position eti obi hyase on say ya kase munnim nyansa munyini obi tumi ko school e wo wi ase nyina nanso okwasea na onim nyansa ai se wuti so a enkyere nyansa eti kase nyansa nim ade so amekon ya papa vice president Bawumia tama wayale ye aye wrashe na wondi ni ko UK no sa tam no na Morris ampaw jimifo na wo bi peso ogi Bawumia post wana question na wo bi peso ogi ni post wana question wa betena wa na MDC pani bi peso ogi ni post dia be na wan kasa kwara wo mami tabe ye beto abai ucha bono top to down etutu mami hu ekeke unkura asefom ensam ede chere mami. Number two what's the Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah akoka mami no wasama akosha mami no nkom oboa Morris ampaw wo ye kontompo ni papa wo ye obia wo ye kontompo ni onka no kore wo waye wani se petuo onka no kore emfa na Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah ehye maame ne wonkomo a ode prophecy ebaye emfa Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah make I say last week and OKFM yenua Kwame Nkrumah tikase papa bi a friend Naana wopon interview sa Naana wopon no wan Naana wo ye pani wo Jubilee House aban dada ne breso o man pani Naana do breso no ye pani wo wa no hwe mfidi e wo ho nyina so cars ne ade transport ne ade o na no hwe so ena Kwame Nkrumah ye Naana wopon interview last week ena Naana wopon be kase Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah nyame tumi ne nsa wone so pa na okai bere bia etwam no papa ne nya yi chile bi say esum akata Jubilee House so na ntuma tuntum bi akata Jubilee House enipa bi so ena papa ne ma prophecy eti Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah efre Naana wopon no ena Naana opon no e receive ni kama na Reverend Dr. Eko Jubilee House ena ode Naana opon kogina wa ye point of contact ena de omu yiye nyina about ye papa Bawumia ho no woka ni nyina emma Naana opon confirm ye anase woka say de papa Owusu Bempah ka no eye no kore ena ye Naana opon interview ena waka ena Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah kasa e wana so dem wode ba mu say ebre bi atwam no se ne nyame yi chile no ema Naana wopon kora be confirm na woka ho asem efa ye papa vice president Bawumia ho asem eno ye 2018 eden ne Morris ampaw kwasampani jimifo wani se patuo kurasini okasa te sa ponche no wabegina wo na say Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah akwashe nkom say ye maame vice president Naana Opoku agyeman say Reverend Dr.
Isaac Owusu Bempah kwase nkom se maame ni bewu wo ye kontompo ni lawyer wo minim nyansani a wode ne nasem be makwasampa ni we so nkodi wo court ma no ono ede asem ni wadi wo Ghana wadi bimda ede asem pa ni wadi wo Ghana ha wote Ghana what say more sample Jimmy Fuwe wadi asem da kwase akeka nko a wo beka bia wase me do be court usuro social media so ntokwa parke what you say wonim yete wi ase yade e wo ho mani pa bia yade wo mani pa bia ene du ba bia nyame ni pa bi behu bibi wo hu bibi a ne wasi kwan Reverend Dr. Isaac Owusu Bempah o mekansa what you say wo meka ma me na se mu bia da ya ne to de bia menti ase so obi yale ya na mo de yade ya no jimi yiye se nkwase ya politics no me a meti we ya me meka se me ya branch ye kora me ye crusade 1 week ya efri wo konyina na ma ye mra ma me vice Jane Naana Opoku Ajiman wana be 70 plus ya beto abai 190 akwa up and down be 2 years it will be say when you nipa obebre obeyale eti ma me na yale ya kampe bebrebe wa yale ya na ye den de kwa na mawre sampa Jimmy fuo begina wakase NDC fuo pesi yekuno na prophet Isaac Owusu Bempah nkom so obewu ye pesi yekuna owuo Psalm 89 verse 48 David say obele maben no te asase we so a obeka se wongu a wo beyi ne kra fura asamandon sam Psalm 89 verse 48 nipa bia beko pacho ye misa se amore sampa wa begina wa o say ena emisa ata obedi NDC achi ena NDC fo ekun no okọ President Atames ono so okọ eti one person de vice president we nso etwa so saa eti Morris ampa Jimifo ma memi so asem se NDC party na wo bobo we kọ no MPP eti nipa bi nwuom a won ye mpanifo eye question ena mesof kum chacha me bisa Sir John no nye MPP ni me pacho wangu Sir John wangu ono so den na den koye me question no eye question ena Jake obi chebi lemte aseden Jake obi chebi lemte pacho no nye MPP ni wangu ono so eden na den koye Hawa Yakubu no nye MPP ni pacho wangu pacho eden na den koye Eli Mahama vice president ewo kofo mreso pacho Eli Mahama no nye MPP ni me pacho wangu eden na den koye John Kuma ye papa John Kuma no nye MPP ni pacho wangu eden na den koye won say owuo emfa owuo ba na owuo to obi a emfa so ye NDC ni ana ye MPP ana ye CPP ana PNC owuo ebeto obi a eye nyame hyehyɛ eti dia Morris Ampaw wa begina wa wo bese wo se a wo keka ne ade ni nyina no won say nyansa na wunim ena ye gimiye kasa ena wo de te wona bebe ha hunyansa ne suye nyansa what you say hunyansa ne suye nyansa na wuti no gimiye wo mu dodo wo ba kekan kwasikasem na obi ba no be obebubo bi ma wo social media no so a e na me kokot kwa sampani kokot wa gimi hunyansa Osia enchemu any defense papa kum chacha eba abebo eno na mede ababesu ya mesro se wo beja wo comment e wo video yi ase e dey na me happy when me subscribe button so too much gh e kai na ka do on the account so I'm upload it so much me notification no all the social media platforms so cover too much gh e also no wo subscribe na wa like na wa share am on so in the that good any day am just